Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hello, incoming grade 8 students. Okay, so, inaramid ko dito yung video kasi dandani ti pa nagbabasa manen. Though online, ti pa nagbabasa or it's either nga mas pinili yung ti printed modules or whatever man nga options. Kasjay, dito nga video kat sapay ko mata makatulong kada kayo nga ingkay buybuyaen tapno maawatan nyo nga nalaing digijay lessons yo as you go through. Okay, so this is all about grade 8 math. Okay, so we are going to start. Ag-start tayo kidijay makun ko na nga polynomial. Okay, so polynomial is composed of two terms. Poly and nomial. Okay, so poly and nomial. Poly means many. Nomial means terms. Kahit nga sawon, polynomial ket naggapu iti dua nga sarita. Poly ken nomial. Ti kayat nga sawan ti poly ket many. Adu kano. Nomial ket terms. Dayjay terms isu ti pangawag kadigijay numbers or letters nga adda iti maysa nga polynomial. Okay, so as a summary, polynomial okay. Polynomial is a monomial or the sum or difference of monomials. Okay, dudaduma, di ba? No adda ibaga DJ teacher tayo nga definition ti maysa nga word ket haan tayo maawatan, uray pay ammo tayo matyag English. So, apay nga ta kasi adada sarita ijay ayan ti definition nga haan tayo maawatan. So, bago natin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng definition na ito ng polynomial, ket amun tayo nga umuna no anati kayat nang sa undatoy monomial. So, anakadi iti monomial. Okay. So, a monomial is a polynomial with one term. Ada ka no may sangat term na. Ano ba tikita ti term? Okay? A term can be a number, a figure, and a term can also be a letter or a variable. Okay? Kunana, ti term kano, nga makunkuna, ket mabalin nga numero. Such as, for example, 2. So, that's already a term. 3, 4, and a lot more. So, digi numbers. Numot karod, letters or variables, mabalin ti X, di ba? O, familiar kayo kadigita, X, Y, Z, any letters, actually, in the alphabet. Depende, no ana DJ kayat nga usaran, DJ teacher tayo, wenno no ana DJ adajay libro tayo. Okay, so, monomial is one term. Okay, so kung na ito polynomial, a polynomial is a monomial, may isa ka nga term, wenno, jay na pagtitipon, tipon, wenno, resulta, iti, panakakisay, ti, sumagmamano nga terms, kadigitay, daduma nga terms, nga monomials.
Okay. So, ano ba't kita iti binomial? Okay. Okay. So, sumaruno nga discussion tayo kat deta binomial. No DJ monomial kat may isa nga term DJ. Ti binomial kat may isa nga polynomial nga adda duang nga terms na. So, two terms. So, anat kita ti binomial? O di ba, di monomial, amo tayo nga no ana di kita di terms ti monomial. Dito binomial, two terms ka no. So, mabalin nga combination, matlaang iti numbers kada letters or variables. So, tikita na, kastoy, for example, 14 plus x. So, 14 is one term, x is one term, and in between them, adda mathematical operation na, which is, anat pangawag detoy? Addition. So, detoy is a binomial. Another example, x squared minus x. So, x squared is one term, x is one term, in between them is a mathematical operation. Anat naga na detoy? Subtraction. So, two terms, it's a binomial. Okay, so alam na natin kung ano ang monomial at binomial. Now, adda pay mesa nga dapat tayo nga maamuan. Isujay makunkuna nga trinomial. Okay, from the word try. Okay, so kaya't nang saun talo kano. So, it has three terms. Ada talo nga terms na. So, anat kita iti trinomial. So, mabalin manon nga combination of a variable or a number or an integer. Okay. So, kitan tayo di example ti may isa nga trinomial. Okay. Trinomial. Example, x squared plus 5x minus 2. So, this is one term. Ito ikat, one term, and then another term. In between them, there are mathematical operators. Okay? So, 1, 2, 3, there are three terms. So, ibig sabihin, it's already a trinomial. So, naawatan tayo no anat polynomial, anamet digijay klase iti polynomial nga diniscuss tayo tatay, monomial, one term, binomial, two terms, trinomial, and three terms. Okay, so I hope nga da naadal yut kideto yung video. So, I'll see you again sa next lesson, which is factoring polynomials. Okay, bye kids! I hope nga nakatulong dito kanyayo. Let's start it right, okay? Dandanit pa nagkaklasen. Bye-bye. Just a touch of your love, enough to not